Ukraine ntihabwe ibyo ikeneye byose irangize akazi. Boris Johnson ikaze. Uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko iki ari cyo gihe kugira ngo Ukraine ihabwe icyo ikeneye cyose kugira ngo itsinde Uburusiya bwayigabye ibitero mu mezi na kumwe ashize. Uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko iki ari cyo gihe kugira ngo Ukraine ihabwe icyo ikeneye cyose kugira ngo itsinde Uburusiya bwayigabye ibitero mu mezi 11 ashize. Bwana Boris Johnson yabivuze nyuma y'aho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky asuye Ubwongereza akabusaba indege z'intambara yise amababa y'ubwigenge. Perezida Zelensky yasuye bitunguranye UK ndetse anagirana ibiganiro n'inteko nshingamategeko, aho yavuze ko gutsinda Uburusiya azaba ari intsinzi ikomeye izahindura isi. Bwana Johnson wari inshuti ya Zelensky ubwo yarakiri muri Downing Street yagize ati iki ni cyo gihe cyo guha abanya-Ukraine intwaro zidasanzwe bakeneye kugira ngo batsinde Putin bagarure amahoro muri Ukraine. Ibi bivuze misile zirasa kure n'intwaro zikomeye, bivuze ibifaru byinshi n'indege. Dufite indege zidasanzwe Typhoon jet zirenga 100, ibifaru bya Challenger 2 birenga 100. Umumaro wonyine w'ibi byose ni ukubyoreza bigakoreshwa mu kurinda abanya-Ukraine kuko nibyo byadufasha kwizera umutekano urambye. Bwana Johnson yavuze ko isomo rimwe ryizwe mu mwaka wa mbere w'intambara ari uko umuyobozi w'Uburusiya ntacyo atinya uretse ubutwari bw'abanya-Ukraine n'ubushake bw'ibihugu by'uburengerazuba mu kubaha ibikoresho bakeneye. Ati igihe cyose dufashe iyi mbere tugaha ubufasha bwa gisirikare abanya-Ukraine subiza kandi bagahindura intambara, ubu nicyo gihe ngo tubahe ibyo bakeneye byarangiza akazi. Ubwo perezida Volodymyr Zelensky yashimaga ugushyira hamwe kw'abanyaburayi, yavuze ko Ukraine iramutse ibonye byihuse kurushaho intwaro za rutura zirasa mu ntera ndende ndetse ikabona n'indege zigezweho byatuma ubushotoranyi bw'Uburusiya buzarangira mu buryo bwihuse kurushaho. Mbere yaho yari yagejeje ijambo ku nteko nshingamategeko y'Ubwongereza, imitwe yombi w'abadepite n'uw'abasenateri mu nyubako ya Westminster Hall i London, ashimangira ubusabe bwe bw'indege z'intambara agira ati ubwisanzure buzatsinda, turabizi ko Uburusiya buzatsindwa. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yamubwiye ko nta kidashoboka. Kuri uyu wa kane perezida Volodymyr Zelensky yagiye i Brussels n'indege ari kumwe na perezida Macron, nyuma y'uko Macron abwiye Ukraine ko ishobora kumwizera ko azayifasha, ko Ubufaransa bwiyemeje gufasha Ukraine kugeza ku ntsinzi no gusubizaho uburenganzira bwayo bwemewe n'amategeko. Chancelier Scholz yongeyeho ko aho duhagaze ntiyahinduka. Uburusiya ntibugomba gutsinda intambara, nubwo perezida Macron mbere yigeze kugaragaza ko yatanga indege z'intambara. Scholz ntiyabigaragaje. Abategetsi bo muri EU bazi ko ubutumwa bwa perezida wa Ukraine kuri uyu wa kane buza kwibanda cyane ku kuyiha byihuse intwaro basanzwe baramaze kuyisezeranya hamwe n'indege z'intambara z'ibihugu byo mu burengerazuba. Ubu arimo kubisaba cyane. Zelensky ni gake cyane ava mu gihugu cye, ndetse umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wo muri Ukraine yavuze ko perezida yakoze urugendo kugira ngo abone ibyo yifuza, ariko inama y'abategetsi ba EU yo kuri uyu wa kane
ntabwo ari ihuriro ryo gusezeranya Ukraine kuyiha intwaro, ahubwo ni umwanya perezida wa Ukraine abonye wo kuba mu cyumba kimwe n'abategetsi bose 27 b'ibihugu bya EU. Avuga ko indege z'intambara hamwe n'ibisasu bya misile birasa mu ntera ndende ari ingenzi kugira ngo byunganire ibifaru byo mu bwoko bwa Leopard 2 ibihugu byo mu burengerazuba biherutse kwiyemeza guha Ukraine. Ambasade y'Uburusiya i London mbere yari yaraburiye Ubwongereza kwirinda gutanga indege z'intambara, ivuga ko ari intambwe yagira ingaruka ku isi yose. Kuva intambara yatangira, Uburusiya bwakomeje kuburira Uburengerazuba kuguha intwaro Ukraine, akenshi bugakangisha kwihimura ku cyo bwise ubushotoranyi. Ibiro Downing Street bya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza byavuze ko Minisitiri w'Ingabo w'Ubwongereza Ben Wallace arimo kwiga ku ndege zishobora gutangwa, ariko bishimangira ko ibi ari umuti cyangwa se igisubizo w'igihe kirekire, kandi ko guha imyitozo pilote bishobora kumara igihe kibarirwa mu myaka.